Akasbani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur Police na tongan mafamdagi yamlaba ganja amasung win churut phagatkhre Mizoramgi Special Narcotic Police na phagalakpa lupa koti 63 henbagi drugsing mai thaduna mangankhre Nonglei nungsit Montana Andhra Pradesh da lam hector lising nifumari romda thaba mahi marungching amang ata thoankhre miyoi ama lekhidre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Mumbai da pangthokadaba India Maritime Week lising 2025 da saruk yagani Manipur Police na tongan mafamdagi yamlaba ganja amasung win churut phagatkhre Manipur Police ki paun hai Senapati Jilla gi National Highway 2 gi ti khulenda ngarang miyoi ahum ganja puduna chatlambadagi phare makoidagi kilogram mapalum lumba tongan ba packet 13 ta hamlamba ganja phangki amoromda security force na Tengnopal Jilla gi Toisi khulda leiba umang amadagi lupa lakh 9,63 rongi mamal oigadaba win churut sing phagle polam sing asi tongan ba carton kun apanda haplambani Imphal East Jilla gi Irilbung Police Station gi manung chanba basi thong lambi kyamgai takhok-tagi drug lalonba ni phare makoidagi heroin gram 63 lom phangle pawasina makata na hai Raja Police na motor vehicle gi niyom kaina gari thori basingi mathakta makata na drive chathari ngarang miyoi 13 niyom kaina gari thawagi damak chalan kaktuna fine tihanki Imphal East Jilla gi Sawombong Students Club amasung Maira Paibina konba mafamsingda mayai kaba nisagi potlamsing chaba amasung yonbada athingba thangkhre thasigi 13 da club amadi Maira Paibi gi apunba mifam ama pangthoktuna lokhi waripsingi manungda khungang asida leiriba sarkar gi loisang mai tampam sang amadi atei niyom miyam tinba mafamsingda mayai kaba nisa sinaramba thengnarabadi club na matik chaba cherak pigani maram asina thasi 38 phawgi manungda khungang asida hangliba vendor sing thong yonabasu khangali Mizoramgi Special Narcotic Police Station singna mafam kyadagi phagalakpa drug sing ngarang CID crime na Aizol Zoological Park manakta mai thaduna mangankre mangan kiba polam sing adugi manungda heroin kilogram ama makhai hena methamphetamine kilogram 115 crystal meth kilogram 12 ganja kilogram 9 codeine kilogram 169 longkani kilogram 3 rom punna kilogram 163 henbagi polam sing mangta anki masigi apunba senpham na lupa koti 63,13,000 romni amoramda Mizoram Police ki ASP CID crime na hai lamdam aduda drug ki samasagi maiwa changsiliba thabaksingda Mizoram Police na makha tana chauraba thodang lobagi tangai phadaba lei mang hai Mizoram Police ki oina drug ki mayokta lanthengnaba haibasina khwaidagi mangjil thana paikatkadaba thabakni Nonglei nungsit Montana Andhra Pradesh da lam hector lising nifumari romda thaba mai marungsing amang ata thoankhre Nonglei nungsit adu ngarang numidang athengbada Andhra Pradesh ki Mashlipatnam amasung Kalingapatnam da yaurakpaga loinana pungda kilometer 30 dagi Sama yang mafam kayada sitki Nonglei nungsit Montana Andhra Pradesh ki Srikakulam Vizianagaram Visakhapatnam Anakapali, Nellore, Konasima, amasung Kakinara Jillada sauna amang ata thoanki Konasima Jillada miyoi mauna nanbadagi lekhidre Raija sida National Disaster Response Force ki team 13 amasung State Disaster Response Force ki team 12 na mi kanba amasung tengbang pibagi thabaksing chathari Raija sarkar nasu relief camp lising ahum hangduna medical camp sing pangthokli loinana miyoi lising 63 henbana relief camp sing da changjapam lawduna leiri amasung kayamana Saphagadaba mafamsingda puthokre marak asida med department na raijadugi anemba mafamsingda yamna kanba nong churaba ya haina miyambu section na leinaba khangankre tabiriba pawse Akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Mumbai da pangthokadaba India Maritime Week 2025 da saruk yagani thoram asida leibak marphu manga henbadagi lakpa delegate sing amasung exhibitor sanga henbana saruk yagani Mumbai ki Nesco Exhibition Center da pangthokliba thoram asiga mari leinana ngasi numidang wairam Pradhan Mantri na sababati oidna Global Maritime CEO forum gi mifam pangthokani ningthaukaban numitagi howdana numit manga ni supna chathagadaba IMW 2025 asida malengi tongan balebak sing dagi lakpa lusing basing policy maker yauna akhang ahi kyana sakhat thorangi matangda mot
kaya phongdoknaki thoronggi saruk ama oina green maritime inland waterways maritime safety and security cruise and passenger economy amasung fortifying global supply chain gi matangdasu khana nenanaba mifam kaya pangthokli थासिगी कुंथ्रा माटोयदा सरदार वल्लभभाई पटेल की चाम यांखै सुब मपोक कुमोनगा मरी लेनना पांगथोकदौरिबा राष्ट्रीय एकता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल केवारिया ngasi पांगथोखरे मदुदा बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एसएसबी अमदी आतै राज्यसिंगदगी लाकपा पुलिस फोर्स अमसुंग एनसीसी कैडेटसिंग सरुक याखी बिहार सत पूजा की कुमई लोइसिनखिबग लोइनना बोट खोंबगी थबक कनखलकले मिखल पांगथोकदौरिबा राज्य असिदा एनडीए अमसुंग ग्रांड अलायंस का लोइनना तोंगान तोंगानबा राजनीति दल सिंगी लुचिंगबसिंग मिखल की कैंपेन सिंगदा सरुक याकी मरक असिदा महागठबंधन कांगबुना मकोयगी अपुनबा मिखल की मैनिफेस्टो ngarang फोंखरे मैनिफेस्टो अदुदा मकोयना सरकार पाइरकलबदी मियामगी हक्सेल शिक्षा सोशल वेलफेयर अमसुंग थबक फंगदबगी हिरमसिंगदा अहेनबा मियंग चंगनी हाइरी केंद्र की ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह नवंबर अमदा मलेशिया की कोलालमपुर पांगथोकदबा 32 सुबा आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ADMM प्लस दा सरुक यागनी मिफम असिदा मंत्री न रिफ्लेक्शन ऑन 15 years of ADMM प्लस अमसुंग starting the way forward हाई बहिरमदा वांगांगनी महाकी नुमिन इनी खोंसेट असि सरुक अमा ओइना मलेशिया की लुचिंगबसिंग यावना महाका फम्मानबा ADMM प्लस लेबाकसिंगी लुचिंगबसिंगसु उनगनी साइप्रस की मपान थौरम मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस नुमित हुमनिगी भारत खोंचत ngasi न्यू दिल्ली दा थुंगलगनी महांगना दिल्ली दा थुंगलबगा साप्रो हाउस दा भारत की मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ग उनदुना वाफम कया खनगनी महाके खोंचत असि मरुइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सही असिगी जुनदा साइप्रस दा चतुना लेबाक अनिगी मरकता अफब मरी थमनबा होखिबा खोंथांग अदुगा मरी लेनना लाकपनी लेबाक अनिना सही असि लोइसिलकपा फावबदा लालोन इतिकी थबक खुमांग चाउसिना पाइखतमिनबा वारेप लौखिबा लेरे भारत अमसुंग साइप्रस लेबाक अनि असि रीजनल अमसुंग मालेंगी चाखत थौरांगसिंग हेना खुमांग चाउसिनबा होनबदा अचौबा मपांग अमा ओइरगनी केंद्र की कोयला खोनी मंत्री जी किशन रेड्डी ना ngasi न्यू दिल्ली दा 13 सुबा कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन हौदोकलगनी नीलाम लाउबा असिना कारबार तौबदा हेना लाइथोकहलगनी थौरम अदुदा कोल मंत्रालयना ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म अनि कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल अमसुंग कोयला शक्ति डैशबोर्ड हौदोकनी केंद्र की साइंस अमसुंग टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ना हाइरी मंत्रालय अमसुंग विभागसिंग दा हिंदी लोल सिजिनबा हाइबसि तंगाई फदे मांग हाई हिंदी हाइबसि लोल मखक नते मसिदी भारत की चौखललिबा कल्चरल आइडेंटिटी की खुदम अमनी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अमसुंग वायानर की एमपी श्रीमती प्रियंका गांधी ना ngasi राजीव गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट आयुर्वेदा डिस्पेंसरी की नौना साबा बिल्डिंग यावना तोंगान तोंगानबा चौखत थौरांगी प्रोजेक्टसिंग संगारगनी केंद्र की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावियाना ngasi नुथिल अथेंगबदा पांगथोपा सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर दा वांगागनी सरदार वल्लभभाई पटेल असि भारत की अहानबा इंफॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री ओइरमी भारत अमसुंग ऑस्ट्रेलिया की मैच मंगा की क्रिकेट सीरीज की अहानबा T20 मैच ngasi कैनबेरा की मानुका ओवल दा सानगनी मैच असि ngasi नुमितुंबा पुंग अमा मिनिट 45 दा सानबा होगनी टेबल टेनिस दा भारत की मिक्स डबल्स जुरा दिया चिताले अमसुंग मनुष साना WTT फाइनल सिसिंग अनि कुनमांगा की क्वालिफाई ओइबा लेबाक असिगी अहानबा सानरोय ओइरे भारत की जुरा असिना सही असिगी दिसंबर 10 दगी 13 फावबा हांगकांग दा पांगथोकदबा WTT फाइनल सिसिंग अनि कुनमांगा की वर्ल्ड रैंकिंग दा सरुक यागनी अरोइबदा मरु ओइबा पाव अमो मणिपुर पुलिस ना तोंगान तोंगान मफमदगी यामलब गंजा अमसुंग विन चुरुट फागतख्रे मिजोराम की स्पेशल नार्कोटिक पुलिस ना फागलप लुपा कोटी 63 हेनबगी ड्रग्सिंग मई थादुना मांगनख्रे नोंगले नुक्सिन मोंथान आंध्र प्रदेश दा लम हेक्टर 94 रोमदा थाबा मही मरोंसिंग अमांग अता थोनग्रे मियोय अमा लेखिद्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi मुंबई पांगथोकदबा इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 दा सरुक यागनी पाव लैजरे।